Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikendi Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Lish holom li igles. Hokan nash holomi li qatzolbal chiruli gutanain. Uchokoche atinak chirish li qagwa Jesus lish holomil chishjunile li igles. Kereta li nashcheqe Efesios 5:23. Shpanak li belomeh haan holomil li ishaqilbeh. Ho li Christ haan holomil li igles. Ut aqalach kololre lish tsehkwal. Nawil sa chishjunile blik angel ut yalakbar. Nakunak lak kamolbe, nakabai kahkwi holish holomil, hunak lik angel, hunak chiklik areruli na anumang manakli na kibamang. Ut salisantil hu nakatawahkwi ichirishain. Ut kilak lik arunik escheke ebli versikulo in, naknaatinak chirish lish holomil, hunak lik angel, manakunak lich ut, hunak li empresa nakayere. Lach Moisés chan hay nakataw sa lihu Éxodo capítulo 18-25 kishsikep ruep wing likishkehep chitaklank manak chishholominkilep litenamit kishkehep chitaklank sashbenep eblihun 1000 eblihun 100 tokreta lakikulak sa lilaheb. Hujik lirakal linaatina kahkwi sa khalam ujim ilru sa lihu Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Utnaatinak chirish eblach Israel naktek ehek ho holom utmakwa ho lishye manak ho lishraqik. Hain nashkut besi khunsut kuchikchiku nakmugoyota chi atinak chirish lish holom khunak li oyenam manak lik achikru. Utchirisha inakatawe nabal chikli etalil salisantil hu lineke atinak chirish lish holomil khunak lichut manak khunak li deb. Ut sashtakik to atinak chirish nakainak kui li khalam uchim bilkui li qagwa Jesus. Salihu 1 Corintios 11:3 nashye nakli qagwa Jesus ha antsaqal lish holomil chishjunile liquing manak eplipo yenam. Hokambi nakui li qagwa Jesus ha lish holomil chishjunil hebli igles. Ha li naberesing re chishjunjun qaleb. Ha li nakutuke bre partesh kam chanru deshbanu. Haanakwili na keok rehep chishjunilik aru ahel chok rehep. Haanakwili na banung re utli na teng ankebre na kwangkep sa khunahil. Salihu 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 toxali versículo 27. Li apostol Pablo na atinak chirish li igles hohun li poyanam rik inchishjunil li shjun shaqalil. Nakanaw nakliqahun shaqalil ma mintaruk chi yoyok chi kwang kwi maakali holom. Uthukanah kwi nakatoch hunak re li qachaal li qoq li quq manak parchikpe naraho akwi chishjuni li qahun shaqalil manaqing ano korush anong gilik ay nako kwi toch olaqo marinak maka hunak li railal sa li qahun shaqalil inga nakakereta nak ahe li qanim ahe li qatse manak eble khunhun reheb li ruuq ahe lep tsaqalru tokhretal nak nakatoch ara nakakeretal naktsaqal ahel peru li khunhun sa li qahun shaqalil. Utho kanah kwi lish igles li qaqwa Dios. Kwi chishjuni li qahun shaqalil, chishjuni li qatsehkwal, ahel ru li khunhun re naqchabil kwanqo, re naqsa kwanqo. Kaut naqsa lish igles li qaqwa Dios. Tsehtana bilak hunak, manak shik ilbil hunak. Hain nashkut banchiku, naqli khunhun reheb li poyenam li kwankep sa li igles. Ashal loqeb chiruli qaqwa Dios, huaq kwi chiruli igles.
chishjuni li simatan li kebil re li junjun re taruxi chik angelak salish angelic agua Dios angelak kwiru utnash tsaqob desiru li reheb li junjun chik xokanak angelunak kwanko sa junajil rikin utsashkaba li agua Jesus chishbanun kili barkwanoko tsaq chika junjun qal ha yal karuchik angelil ninkoslanak mahun raj taraj risinkir junak re li shal lishtz'ejkwal xbanak mak'ataraj na okwichiru majun kwiliqakwa Jesus ha'an lixjolomil liqa igles ut ha'an li nak'ejok re lixchu'am li igles jo lixtz'ejkwal liqakwa Jesus ajel runaq junaj jaqib ru chik angelak te'xsik liqakwa re naqtiru qajkwi chik'ik mak'aqeb lixtoch'olal te'kwanq chisa Reshbanun kil chishjunil lishtaqlankileb lik'ebileb reshban liqagwa Dios. Ayal tashaq qaq'ex sikwal liqagwa sa junjunqal sa junesal jo sa ch'utal renaq toshtaw chik angelak renaq ta'ile qajkwi lik'aru yoko xbanun kil jo igles ut jo ralal xkajo liqagwa Dios. Liqagwa chiten anqe. Junelik nik'ela waqbal renaq tawakoch beni sa junchik liqag angel.